Ini ka kasabo nga jalas. Nananap ko katapan eh. Bakit sa pariyo? Ito na ba yung mga tiyan sa pariyo? Sige ka tiyan eh ay. Kasaboy ay. Uy. Laro ko sa pagkatapan. Pata picture niya. Oh, pagkapik kita. Artos! Oh, Artos. Actually, nagar. Ah, udah dong, nanggut. Artos! Artos! Tagal di ba yan, Bog? Yang baru dito na ngerti. Dito na bang. Bakit yan, Bog? Kaya tama na chilin ga. Yan na poli ko na yung kalinga. Bawang kalinga, mambo. Tumasarus ka machulit. Chingi. Bago malaka ko piku korasi. Tak aja nih. Ambok bisa dito na mengerti. Machulit kaya suruh lo kemalato. Nah, aku tuh biar. A few moments later. Wih, sudah. Yang nirana na isuro, ita pa. Yan boy. Agi ay, kopi. Buhap la bebe. Mau ketapa na ron. Di Tony dyan na. Laro Tony. Ada. Sesali ko din mga bismillah to na me. Weh. Kawan ni ketemu aku cewek tembay. Naterima mo? Tidak. Wasa Tony, terima ko. Ada mo nagkicurat, baru kacameli. Ardos! Teka. Tama. Bayan, nayawat siya, may ka na. Bah. Sekarang lagi sini, mati. Kan? Gamito ga, gana na buwa na rodo. Tiga si laro. Ito na napitan nini masalah haling yar. Karo may paceme-ceme dito gaga gasolina rodo. Perlu pakai kote kamu pereng. Hati bijak. Wih, bilang naman. Beto gagana napang kalingan niya.